nkuko turi kubikesha igitangazamakuru Team Talk kiri kutubwira yuko ekipe ya Tottenham Hotspur yaba yinjiye mu biganiro byo kugira ngo itere gapapu ekipe ya Liverpool kuri no defenseri central. Ekipe ya Liverpool yari imitekereza yuko ashobora kuvamo umusimbura mwiza wa Ibrahim Konate, ariko nyine Team Talk kabiri miratubwira yuko ekipe ya Tottenham Hotspur n'umutoza wayo Roberto De Zerbi n'umugabo w'umutaliyani bashobora kuba bamaze kwinjira muri no deal, ndetse hari amakuru menshi yuko bishobora kuza kurangira aribo begukanye uno mukinnyi. Kanshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub n'abatarayikanda, ariko mbabwira ngo nyamuneka iki ni cyo gihe kiza cyo kugira ngo ukande subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho muri sport. Tudatinze rero nkuko mumaze kwimenyera ko dutangira inkuru tubanza gusoma uko bo bayanditse igitangazamakuru tuyikesha, ubundi tukaza turebera hamwe ubusesenguzi n'andi makuru menshi cyase nicyo iyo nkuru yaza kwisobanuye. Reka dutangire rero dusoma ino nkuru ya Team Talk banditse bagira ngo Tottenham have entered talk to sign hacking center back Liverpool had lined up as the replacement for Ibrahim Konate according to report. There is a massive chance happening in both Liverpool and Tottenham centre-back rank right now. The Reds are waving goodbye to Konate, who is joining Real Madrid via free agent. Jeremy Jankert is arriving from Rennes, but another centre-back to directly replace Konate is on the agenda. Ni nkuru yatangiye tubwira ngo ekipe ya Tottenham yamaze kwinjira mu biganiro byo kuba yasinyisha uno mu centre-back cyase mu defenseur central wifuzwaga na ekipe ya Liverpool. Yari yaramaze kuba ahuzwa na Liverpool, cyase yari yaramaze kuba nyine uwo mu defenseur ahuzwa n'inkuru, cyase hari inkuru zimwerekeza muri ekipe ya Liverpool nk'umusimbura wa Ibrahim Konate, nk'uko bitangazamakuru bitandukanye byagendaga bibivuga ko niko Team Talk nayo yabyanditse. Arangiza akakubwira ngo hari impinduka nyinshi zitezwe zigomba kuba haba hagati ya Liverpool ndetse na Tottenham mu bwugarizi bwayo, cyane ko ekipe ya Liverpool irimo itegetswe cyangwa irimo ihatirizwa gusezera uwitwa Ibrahim Konate ugomba kwinjira muri ekipe ya Real Madrid nk'umukinnyi wigenga cyangwa free agent, naho uwitwa Jeremy Jankert murabizi ko no musore twagiye tumugarukaho cyane nawe yamaze kuba agomba kuba joining ekipe ya Liverpool, ariko bagakomeza kubwira ngo nubwo bwose agiye kuza ino ekipe ya Liverpool ikeneye umusimbura wa Ibrahim Konate nyine, cyase ifite kuri agenda yayo ko igomba kwinjiza umusimbura wa Ibrahim Konate. Bagakomeza kubwira ngo hagati ariko n'ubundi ekipe ya Tottenham Hotspur nubwo yamaze gusinyisha Michael Senesi guturuka muri Bournemouth nakaza azi ubuntu, ikaba yaramaze kumvikana personal terms n'uwitwa Jean Paul Van Hecke mu defenseur muhorandi muramuzi kari nawe ahanini ujye kinana na Virgil van Dijk mu mutima bwugarizo yo timbera adahari nk'uko, ariko bakaba biteguye gutanga bid ya gatatu muri ekipe ya Brighton, cyane ko bid za ebyiri zose yari yarazanze. Iyo nkuru nayo twaze twigaruka mu minsi yatambutse. Ekipe ya Tottenham ndetse na ekipe ya Liverpool rero zose byitezwe ko zigomba kubura abakinnyi. Kino nkuru ikomeza itubwira kwera yuko uwitwa Christian Romelu hari amakuru menshi avuga yuko nawe agomba kwasohoka muri no ekipe. Hari raporo cyase amakuru yari yaragiye hanze avuga ko uyu muvandimwe cya Christian Romelu yaba yifozwa cyane muri Manchester United, cyase ho yaba yenda kwerekeza, ariko nanone haje amakuru avuga yuko ekipe ya mbere ihabwa amahirwe ko yatwara no Christian Romelu atakiri Manchester United ahubwo ari yitwa Atletico Madrid. Hakaza ikibazo cyuko uwitwa Mickey Van de Ven nawe ahazaza hiwe aracyari mu kirere, cyase ntabwo bari bamenya ngo byifashe bite. Van de Ven arahaguma, Van de Ven aragenda, nyine ibintu bye byose biracyari aho, kwera yuko yaba ekipe ya Real Madrid yaba na ekipe ya Liverpool zose zifuza abakinnyi, kandi zari zose zikaba zirimo zinarebera hafi no muvandimwe bita Mickey Van de Ven. Nkuko tubikesha igitangazamakuru rero Tutto Sport kirimo kiraduha amakuru yuko ekipe ya Liverpool ya Tottenham Hotspur yaba yinjiye muri deal yo gusinyisha umuvandimwe w'umunyabrazil bita Gerson Bremer n'ikindi ekipe ya Juventus. Amakuru yari yabanje gusohoka mbere, yaba igitangazamakuru Calcio Mercato yaba Gazzetta dello Sport cyari cyabanje kivuga yuko cyase ibyo bitangazamakuru byombi
byari byabanje gutangaza yuko n'umuvandimwe bita Bremer ari umwe mu basore bifuzwa cyane Anfield, cyane cyane noneho basinyishirije Andoni Iraola, yavugaga yuko ari umwe mu badefenseri yifuza cyane, ko Iraola we yabanje kwa proposa Senesi, basanga Senesi byararangiye hagati ya Senesi nyine na Tottenham, ahita babwira rero ko undi mu defenseri abona yakubakiraho projet ziwe cyangwa se yabashingiyeho defense ye muri ino sezo kugira ngo agire icyo yitwara. Ari uno musore imyaka 29 ukinira ekipe ya Juventus d'Italie mu gihugu cy'Ubutaliyani. Bikavuga yuko ekipe ya Tottenham nyuma yo kwinjira mu biganiro, nta makuru arimo agenda asohoka, bivugwa yuko ino ari deal ishobora kuza kuba yoroha cyane ko ekipe ya Tottenham yo yamaze no kwikontakta ekipe ya Juventus ngo baganire kuri uno musore. Bikavugwa yuko uno musore afite clause yabaye active cyase yamaze igomba kuza kuba active ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa karindwi kugera ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani, zuko ekipe imushaka, ubwo ni cyo twita release clause, igomba kwishyura miliyoni 58 kandi ekipe ya Tottenham ikaba yumva ko izo miliyoni rwose yo kuzishyura nta kibazo byaba bibatwaye. Nyuma yuko witwa Roberto De Zerbi afashe ekipe, yavuze ko nibyo wasinyisha Marco Senesi, nibyo wazana Jean Paul Van Hecke, wagala Luka Vuskovic, ariko arifuza cyane no musore bita Gerson Bremer, cyane ko uno mugabo nabizi ko ari umutaliyani, yanatoje mu gihugu cy'Ubutaliyani icyo gihe atoza muri ekipe ya Sassuolo. Uyu Bremer icyo gihe akinaga muri ekipe ya Torino mbere yuko yerekeza muri ekipe ya Juventus d'Italie. Rero icyo gihe uno muvandimwe n'ubundi yahoze yifuza no Bremer ngo amujyane muri ekipe yatozagamo icyo gihe mu Butaliyani, gusa bigeze kurangira yigire muri Juventus nk'ekipe nkuru. Nabise ko 2022 kandi aribwo Juventus icyo gihe yari gikanyakanya kurikira imyaka mike yari ishize batwaye igikombe cyabo cya Championa 2021. So icyo gihe rero byaje kurangira Bremer ahisemo Juventus. Bakakubwira ngo uno mugabo bita Bremer amaze sezo cyase yaje muri ekipe ya sezo inshuro 3 zikurikiranya, 2022 yayijemo, 2023 ayizamo, 2024 ayizamo. Ndetse bakakubwira ngo nyuma yuko ekipe ya Tottenham Hotspur ibona ko ikwiye gusinyisha uno mukinnyi, yamaze no kuba itangira ibiganiro na ekipe. Gusa amakuru none akavuga yuko ekipe ya Liverpool Italia giving up cyase Italia ava kuri uno musore, cyane ko no yatangiye gubihamagara abahagarariye uno musore kugira ngo barebe nimba ho mu gihe ekipe ya Tottenham iri miganira na ekipe bo babanza kuganira n'umukinnyi. Amakuru agakomeza tubwire ko kandi ekipe ya Tottenham yaba iri mu biganiro bya nyuma cyase ni advanced club to club discussion, ibiganiro bimaze gutera imbere cyase bigeze ku rwego rwiza na Manchester City kuri no musore bita Savinho. Mu gihe kandi bifuza no kugumana witwa Wao Palinya, bari baramuhawe nk'inezanyo ya Bayern Munich, gusa bakaba barimo bagana ngo arebe ko babakaturira miliyoni bagombaga kwishyura nizibe 30. Nugutegereza tukareba rero SK ekipe ya Liverpool iraza kutwara no Bremer, iraza kubivamo ishakira undi musimbura. Ibyo byose ndetse n'ibindi nibyo uzajya urusanga kuri YouTube channel yacu Game Sport Hub. Nkibutsa ukanda subscribe nimba utari wayikora, musaba nyamuneka ngo ujye ukanda like buri kubonye no video, ubundi dukomeze duhure muri video zikurikira kandi ukomeze udushyigikire. Ciao ciao.